Maroiba Pau Kungamari Suba the Great June Uprising Unity Day Thoram Kekrupata Pangtokre. Separate Administration Natraga Homeland Gi Wapamasidi Oiroi Dabani Haina Organizing Committee Chairman Nando Luang na Haikre. LPG bullet ki driver ama Manipur Police Commando ni chingnaba singna phuram babu yaning da phongdoktuna driver sing steering thadokre. Amade Manipur da anoba COVID case ahum thengnabaga loina na apunba case 38 sure. Kurumjari ISTV ki pau miyang tabi bising mutaram nokjari hauji pau santona pijari. Kungamari rak suba the Great June Uprising Unity Day ki thoram kekrupata pangthokre. India lenga ki oiroi daba wasakta thajaduna hingminari ba phurup singna Manipur thugai ba mangbiganu separate administration natraga homeland gi wafam aside marubhumi da nga phaba chatpa oina thokani haina organizing committee ki chairman Nando Luang na haikre. All Manipur United Club Organization Amuko Amade United Committee Manipur UCM na Sinduna Pangthokiba Thoram aduga mari leinana lising ani amagi June taraga nipan gi thodokta lamdamasigi apunba saktam gidamak thawaina pontha pikraba athauba athaubi singi mafamda hailei katuna ikai khumnaba utpaga loinana thang tagi salute peke amuko amadi UCM gi phiral tangkhai chingthaduna awaba phongke Organizing Committee ki Chairman Nando Luang na makata kibada Manipur ki apunba saktambo India lengak na sanglaba chahi kaya asida thugai naba hek hotnaduna lakli hingminari ba phurup singda amada ama haijinduna Manipur bu tangdu laita daba phibam amada lehalakli ba asisu kuirakle asigumba thodok sing thengnana ba hotnabada yelhau mi kaya awaba takre kaya amana kaisum sangda leire Manipuri haiba phurup asi chamna hingjaba miyok michan phaba phurup amani India lengak na ngasidi ihau pamba anti Indian sagatpa pamba phurup amagum onthokpire Manipur gi chahi ani helaklaba irang loisindana thamliba se India lengak na Manipur thugai gi haiba thausalne India lengak na oiroidaba wasak kaya saktuna lamdamasida tang tadaba phibam kaya lahannana bahonari amade phurup amaga nungsinahandana bahonari bagi tekchak pumba India lengak na pugadabani kekrupan na lairiba makai Manipur gi apunbagi saktamda manungi natraga mapan gi oiba sapu amatana singnaba ngamloi singnaraklabadi miyamna chapchana thengnagani thawai thabadasu jingnaba leite haike Manungi wagera mapan wagera to Pithigi akan before some wagera Madu Tugana the Koi Chapcha Timini Madu the Koi Tawai Tagi Soki Pangi Madu the Makta Manipur Miamna Singabalate Aduna Kanagumba Lamdam the Mineba Fruit Wagera Bara Sarkar Wagera Manipur Tugana Mangano I Koi Punning Minasi Punna Sokamisi Punna Yapanapaminasi I Koi Tung Irai Baxi a Koi Masi Liminava a Koi yellow fruit Mineriba Lamdam Kundame Koi Puna Mangna Favor Lomisi Madu Natana Barat Sarkagi Stironda Barat Sarkagi Ordaba False Promise the Tazaraga, a Koi Tonganba, Homeland, Anabanata Tonganba, separate emission, Tonica Kalba, welcome to the Marubi the Napaba, Sapone Tokani, Aduna Aduga Anganga Tap, you have demand man Badumba, Mondudi, the Wigan have a weapon to Masu, Tamjaka, Pundan, she's an enemy, Aduna, Kangu, putting Mata, Koi, Nasipa, Yamalan, Ubagi, Hainabi, Legate, Adubukanagumba, Mui Kerna. Manipur Tugana, one of a campusing at the Equine Kaidon was used to Madum, the Karikum to the way, negotiate the right, compromise the weapons. Organizing Committee ki Vice Chairman YK Dhirena Lisingani Amagi June Taraganipan ki Thodokna Manipur Miam da Tambiramba Parasing Ngasig Miam na Ningsing Batangai Fade Numit Aduda Manipur Tugaina Pohona Kibase Manipur do Kundaminari Bapurup Sing Nate Manipur India Lengak ni Haibasi Ikeng tana thawaina pontha pikhiba singna tambirambane makhoi gi thauna aduna numit adugi
मियामगी इहौ अदु माय पाखिबनी इहौ अदुदा लमदमसिदा खुंदामिनरिबा फुरुप अमतदा येंगथीनबा नत्रगा ताथी तावैना तौखिबा अमत लेखिदे नुमित असि मणिपुर की पुवारी की लेमाइदा सनागी मयेकना इदुना लेहौरगदबा नुमितनि हाइना खल्लगा अथौबसिंगी मफमदा हेकत लेकत तमलगा ngasi थौरम असि पांगथोकपनी हौजिक लैरिबा मणिपुर की अपुनबगी सक्तम थेंखांग कयादा माइकई कयादगी थुगाइनबा होटनबा लेप्त्रे मसी अखोई पुन्ना थेंगनमिननबा हिंगमिनरिबा फुरुपसिंगी लुचिंगबसिंगना खंगमिनबा चंगे अखोई मसेल नुंगसिनदनबा चथरकलिबा इंडिया लेंगा की थौसिलसिंग असिना फुरुप नत्रगा कांगलुप अमना माइ पाकप नत्रगा माइ थीबा हाइबदु लैरोय मदुगी महोत्ता अखोई पुन्ना मांगमिनगनी हाइखि इंडिया चथरब पॉलिसी अखोसे नुसीनदनी कईदोद कांगलूप माई पाक नत्र कांगलूप माइथीब लेरोय पुनम सोमीनगदबनी चथरीब पॉलिसी थूरग चलीब कांगलूप पुरुपी लुचिंग मधु कईदोद माई पाक लुचिंग मधु अखोई खुनाई मांगनब तोंगना निगमदब फिवम खुनाई लाकनी इंडिया चंसल लालोंग से अखोई पुनः खंगमिनरकांदा मणिपुर खुनाई कन्नब होनमिनसी हुजिकसु लैरिब इशू पुनिमक क्राइसिस पुनिमक से अखोई लेमिनरिब कांगलो फुरुपसिंग से सीना अखोई अंडरस्टैंड तौमिनरकांदा अखोई थबक असि मांगलोमदा चंगसिनगनी इंडिया की दुलबा यामना डिविजिव ओइबा पॉलिसी सिंग से अखोई पुनमना खंगमिनसी हौजिक लैरिबा मियामगी मिहुतसिंगना मियामगी थबक तौरकनी हाइबगे थाजनिंगाई लैत्रे हाइना एमकिलगी प्रेसिडेंट लौरेंबम nganbi लैमन ngasi केक्रुपाता पांगथोखिबा कुनगमरी सुबा ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी देगी थौरमदा फोंदोक्रे थौरम अतुदा ऑब्जर्वेशन कमिटी की चेयरमैन पीएच नंदोलुवांग वाइस चेयरमैन वाईके धिरेन अमुकोगी एडवाइजर इतो तोंग्राम यूसीएम कंसल्टेटिव मेंबर युमनामचा दिलीप कुमार खोमद्राम रतन एमकिल की प्रेसिडेंट लौरेंबम nganbi पोइरे लेमेरोल मेरा पाइबी अपुनबा मणिपुर की प्रेसिडेंट सोराई सम मेमचा कंगलामई की प्रेसिडेंट वाई लेमन चिंगबना सरुयाखी थौरमगा मरी लेना हेकलेकत तमलबा मतुंगदा मियामगी मिफम अदु दा वाफमसिंग असि फोंदोखिबनी अमुको अमदी यूसीएम न सिंधुना रिम्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट का खुशमनदुना लेमना ईपीबगी थौरम अमसु पांगथोखी थौरम अदुदा लौरेंबम nganbi na makha tana दिल्ली की यका येंगलगा थबक तौरिबा ngasi लैरिबा एमएलए सिंगना मरैबा की दमक थबक तौरकनी हाइबगे थाजनिंगाई लेते मखोई मसाना खंगना मतुंग तारकपदसु मिखल थेंगनबकी वाखल थादोकपना मखोईगी ख्वाइदगी चुंब खोंथांग ओइगनी मखोईना लैबाक ngaklingaida लमदम असिदा मिटोपना लंदारकपदा लैंगाकी अंगंबा पांगल पुथोक्तुना लैबाक ngakपगी महुत्ता मिचमदा खुलाई थेंगनरगा लैबाक ngahनख्रे हौजिकना खुनगाकपसिंगदा मरनाई ताहंदुना कोइतान तानरगा फाब पुनबा चथरकली मियामगी मिहुतना गाकप लैंगाक अदुदगी हौजिक लैरिबा पियार लैंगाक असिना लैना अमुक हेंजिले अखोइगी मिहुतसिंगदा मरैबाक नुंगसिबकी वाखलोन तंबीदबा यारोइदौरे हाइना मखा ताखी कया कुइरे सरकार सेमगनी आइना मसेन मुनरइबा अदुगा अदुमुक्सु कुकीगा मैतेगा नेगोशिएशन पुरक्तरगी सरकार सेम यारोय का हाइबगी रियूमर अमसु अदुम थोरई अदुनदी अखोइगी मणिपुर की सरकार है इंडिया की मिनाय ओरगा लैबगी मिनाय थबक्तुदी तोक्सी ngamdrega pham thadopaga loinana vote amu hanna lektana bawakhan lobiro kai khangdabagi thabak toksi manipur ima kansi manipur ima gi damakta akoi thawai kathokana lai kathokhigani kathokminasi haiba waphamse ai miyam da thamjari Sophia English School Thobal na susinduna the Great June Uprising Day lisingani kungamanga gi thoram ngasi school asagi Thobal wang matabada leba complex ta pangthokre Institute of Rural Education IRE College of Teacher Education Wangjingi Internship and School Exposure Event amasu oina Institute asiki Group 7 4th semester amadi Group 1 2nd semester anina host oiduna mahiroi singi oiba painting amadi essay competition amaga loinana pangthokhiba Great June Uprising Day thoram aduda Sophia English School gi headmaster AK Jugeshwar Assistant Headmaster Okram Udoy IRE ki member Ajit Kumar Maibam na marueba miyor sing oina saruk yake Thawramaduda laikidraba athawba singda laishu katuna amadi minute ani tumina leptuna awaba phongke
tungda changdamnaba atuda tongan tongan ba group singi makok mathang tarba singda manamathum singsu yenthoki Kungamari Suba the Great June Uprising Unity Day ki thoram singjamai mathakta leiba ngakraba leirak Development Association asu sinduna athaubi taragani pan gi mafamda haikalaikat tamduna laikhidraba singi mafamda ikai khumnabu utpaga loinana pangthokre thauram gi mangoinana ayukta gi hauraga nungthil phawba association gi member amade laikai gi miyamna ngakraba leiraki akoibada leiriba iram nala sing amade lambi sing sitchengki Association ki President N. Tombana Lisingani Kunga Mathoida India Lengakna Bangkok Declaration da without territorial boundary Haibawahi Sizinarubadagi Lamdamasigi Miam na Honaruba Naidana Iho Horakpadagi Security Forces Singna Nomai Kapada Laikidraba Thawai Sing Aduna Mapugi Laikolda Ingna Chikna Lairunaba Hairang Lairang Katpaki Thoramasi Pangthokpane Mahanamakatana Lamdamasida PR Lairabasu Miamna Tangdu Laitana Laibang Amdribasi Laibak Asimiu Chingamadi CSO Singilu Chingbasing Amata Oina Punsinduna Lamdamasi Ing Tapalebak Ama Oina Bahona Minashi Haiki Athoba Singi Atapam Oiriba Kekrupata Numidangi Matamda Miamna Mairakatuna Laikidraba Athoba Singi Mapamda Ikai Kumnabutki Thenglaba matam phawbada miyamna laktuna athoba singi khubamda haikaleka tamki Petroleum Pothok Singh Loba Chatkadaba Gari Driver Singh Steering Thadokre Polam Purakpa Singsu Jiribamdaki Impalda Changlak Loidaure Thasi ki Taragamari da Sengmaida Leba Bottling Plant da Unloading Tauraga Halakhiba LPG Bullet Gari ki Driver Kaksing Kunau Umatheldaki KH Hirojitpo Manipur Police Commando Oigani Chingnaba Khagi Khongrau Chetpa Scorpio Gari Number Plate Yaudaba Amada Lakhiba Kangbu Amana Khabam Lamkhaidagi Khara Haigatlaga Leba Petroleum Outlet Amagi Manakta Purakibagi Mayokta Maraleba Police Personnel Cherak Pio Haina Haukiba Tang Taragamangade Driver Singh Chatharpa Tanker Sing Steering Paidabagi Kongjang Hena Kansilaknaba Sem Sakre Lengakta Pung Nipuga Nipan gi Matam Pikrabasu Ngasi Pauba Lengaki Maikedaki Paukum Amata Piraktabadagi Petroleum Amasung LPG Tanker ki Driver Singna Escort Chatpada Yaubatok Laga Moidang Poktagi Kaichel Manbi Paubada Gari Chamagayangkai Hena Paring Ling Laga Lady LPG Bullet Driver PH Ojitna Driver Singasi Miam gi Thabak Tauribani Ayuk Numidang Nongju Nungsa Thidana Lan Lairagasu Miam gi Nongmada Changdaba Yadraba Petroleum Amasung LPG Pusilaklaga Mateng Pangduna Laklibani Khulai Paibasu Nataba Hingnabagi Lanpamda Lanthengnariba Driver Amabo VIP gi Escort Oigani Chingnaba Khagi Khongrau Setpa Purit Amuba Lilakpa Nongmai Paiba Police Personnel na Tanaraklaga Tamthina Phubiraklibasi Karimara Laibagino Hairiba Personnel Sing Adu Kanano Haiba Driver Singnadi Khangbangamdrabasu Lengak Asinadi Khangpham Thoe Driver Singna Pung Nipuga Nipan gi Manungda Mara Laiba Mioi Logi Matung ina Cherak Pibiu Haijabada Tabidriba Karigino Driver Singbu Karisu Laitana Khanbagira Driver Purakpa Kihan Khangan Bahaibasi Driver Singna Hakchin Lawe Mara Laiba Police Personnel Matik Chaba Cherak Pidriba Phauba Kongjang Hena Kansilakani IOC Petroleum Outlet ta Thau Thaba Sengmai Bottling Plant ta LPG Thaba Lep Lagani Petroleum Amasung LPG Purakpa Gari Sing Jiribam da Thatpa Yauna Kongjang Changsilagani Haiki Commando Singna harassment Biba Marab Zadana Police Commando Singna Driver Singh harassment Biba Marab Zadana Police Commando Singna harassment Biba Driver
अखोगी सीएम की बंगलो की ममांग थोलकपने स्कॉर्पियो द नंबर प्लेट थेते स्कॉर्पियो बुलेट प्रूफ अंगौबनी मधु सरकार ने खंगम थोई मसे अखोई ड्राइवर अखोई सी तसेंगना मियाम की दमकता थवाई खुपाकता हापगा अखोई से लांथिंगनबा अमग समानरिबने अखोई जो वाना अखोई चसरिबा सी मियाम की दमकतने अदुना ngasi अखोइना चथरिबा खोंजंग असे मियाम नसु सौगतपियो हाइना मीडिया की थोंदा हाइजरी तालिब दिबा डिमांड असी फंगदिबा अखोई मतम लेप्सरोय अदुम हन हन अदुम हेन हेन अरुबा एक्शन हेन अकन खोंजंग हेन चंगचलकनी हाइबसे थमजरी असीमक्ता दे यारता तारगदी अखोई असोमदगी लोड लाकपसु जिरिबाम थिंजनजरगनी अदगी पोलगी आईओसीएल थिंजलानी पोर्टलिंग प्लान सेंमाई की थिंजलानी सी आई मीडिया की थोंदा आइना हाइजरी मणिपुर हौखिबा पुंग कुनगमरी की मनुंगदा सैंपल कुनगनिथोय टेस्ट तौबदा मियोय अहुम कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनारे ngasi नौना पॉजिटिव ओरकलबा मियोय अहुम अदुदे इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट अमदे टेक्नोपलदगी मियोय अमममने हौजिक फावदा पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मसिंग 38 यौरे मोरेद खुंदा लेता दुना लेरंबा मैतै सिंबु मोरेद मैतै लेरमदे हाइबा यानबा लैंगा की ऑफिशियल सिंगना हकथेंगनना सिल्लबरा हाइना आइडियल गर्ल्स कॉलेज अकामपाता हांगलिबा रिलीफ कैंप त लेरिबा कमिटी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ मैतै विक्टिम्स मोरेगी चेयरमैन लेशांगथेम इनाउचाना हाइख्रे लिसिंग अनि कुनगहुमदोगी मे अहुमद थोकिबा इरांग अदुदा मोरेदगी मियोय लिसिंग अहुमलोम हेनबना लांजेन अदुना मफम खरदा चंगजफम लौदुना लाकपने लांजेन नरपसिंग असिना पुल्लगा सेमखिबा कमिटी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ मैतै विक्टिम्स ना मोरेदगी लांजेन नरपसिंगी याइफनबा थबक थौरम कया तौदुना लाकपनी अदुबु हंदक मोरेद लैबा मोरे बाजार खोंगनांग थाबा लैकाई मोरे खुनौ लैकाई मोरे हैनौ मखोंग लैकाई मोरे तुरेल वांगमा लैकाई अमदे मोरे प्रेमनगर लैकाई हाइरिबसिंग असिदा लैरंबा मैतैसिंगना मखोइना पाइबा आधार कार्ड अदु आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गिदमक थाजिनबदा मखोइगी लैफम अदुकी महुत्ता चिकिम विलेज दी मोनाफाई फाइचाम बैंक हाइना थारकपा अमदे पाइरिबा आधार कार्ड यावबा मफम अदुबु नॉट अवेलेबल हाइना थादुना पिरकपा से तसेंगना मोरेद खुंदा लेता दुना लेरंबा लेकाई कया अनौबा ममिंग ओंथोक्तुना तसेंगना मोरेद मैतै खुंदारमदे हाइबा ताकननबा सिनबा थवोंगनी मसिंग मतंगदा टेक्नोपल की मरी लेनबा ऑफिशियल सिंग उनबदा मोरेगी आईडीपी सिंगना पोर्टलदा ममिंग थागतनबा रजिस्टर तौबदा मोरेगी लेकाई मंगागी ममिंग मांगबा लेते हाइबसी लाइबक थीबने लेकाई ममिंग मांगद्रबदी करी मरमगी मोरे तुरेल वांगमदा लेबा अहनथेम इबोहल सिंह मोरे तुरेल वांगमा लेकाईदा लेबा असिबु मोरेगी कुकीगी खुल दी मोनाफाई हाइना थारगा आयुष्मान कार्ड पिरकलिबनो कमिटी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ मैतै विक्टिम्स ना पाउचे खरदा फोंदोकलुबदगी हौजिक नौना पोर्टलदा लेकाई अमा अनि खक ममिंग असेंगब फोंगलकबा उरे मखा ताना मोरेगी थोकलिबा थौदो असि थोअनबिगनु असुगवाना लेरिबा आईडीपी सिंग असिना मसागी अनालायंगी कार्ड साबदा मखोइबु मयुम मकै लेतबा अमगुम उहन्नना बखोनबसे मरी लेनबा सिंगना मिटेंग चंगबियु हाइके एड्रेस डिटेल अना अमा सिदा थोले पोर्टल अमा हारिबा परमानेंट एड्रेस डिटेल सिगी हामदे पीरिसी अखोय विलेज एनए द थमे अदुना मसिदाइना मखाताना हाइजिनिंगबदी मखोयगी विलेज सि याउदबिदा मोगी आधार कार्ड तबदी एड्रेस थोय अदुबु विलेज सि याउदबिदा पोर्टल असिदा सुम थाजिन गितारगदी यामनंगईदी हेल्थ कार्ड से तांथोपा मतमदा आधार कार्ड से पीरगा हेल्थ कार्ड से तांथोइनेब आधार कार्ड याउबा एड्रेस से हपक्तदना कदोमदगिनो दी मोनाफाई कौबा एड्रेस अमा हपसलगा मी अमना पाइरगा चटपदा यामना कुदोंग चारोइदौबा अदुमा समाइ तौदना मी अमना तोंगान तोंगान बा कार्ड सिंगदा तोंगान तोंगान बा एड्रेस अमा एखोय मुरेना पाइजरकपा से मन फन यामना सांगे ngasi कुमेमना अखोई मुरेसी अखोई अमु हंजनना बाहायदना कन्ना होनरिङै चरकसिदा मियोय कांगलुप खरना अखोई मुरेदा मैथैसिंग खुंदा राइता मी हाइबगी खुंगुन फावबा मुथननाबा तौरिबा असुमा लालोंगसिदा डिपार्टमेंट सिंग याउना मतेंग पांगजलब्रा हाइदना याम चाउना चिंगनबा अखोइदा लेरे मरि लेनबा डिपार्टमेंट सिंगसु अखोई तसेंग सिउना खुदुंग थीना
waraba nangaba ikhoida amuka hanna ikhoi tongan ba sector da chalaga ikhoigi angang singi yaifanaba isagi health ki yaifanaba changlen matamda sumaina lana card paibasina maram akanda akoi thengang kya da muhanna ranba sina maram akanda akoi awaba mayam ama mayuk na khirkini aduna asuma mayuk na piya ba awaba singa se pukna ba mari le number department na matam chana khoi jama phum sida lakpi hairaga hana lapagumna amtung chimthopiu haidana ai mayam da niksingjari कुकी जो ग्रुप का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का दिल्ली दा हंदक पांगथोखिबा मिफम अदुना सु ग्रुप की कैंप तरागमरी लेबगी मनुंगदा मैतैना खुंदाबा मफम गनकनबा जिंखोंग चिंगयादा लेबा कैंप तरेत लौथोकपदा यानखरे हाइरे सु सांगदोकपगी मतंगददी चपचाना मतम लेपंगम खिद्रे हाइरे तोंगान तोंगानबा मीडिया रिपोर्ट की मतुंगिना MHA गी सीनियर ऑफिशियल अमना फोंगदोकखिबगी मतुंगिना लूट तौखिबा खुलाई सिंह पिखलकनबा अमदे नेशनल हाईवे हांगदोकनबा वाफम सिंह सु ग्रुप सिंह खंगन की हाइरे नाकल अनिगी वारी सानखिबा अदुदा ग्राउंड रूल अमदी अतै कंडीशन खरा लैबना मरम ओइरगा सु एग्रीमेंट सांगदोकपगी चपचाबा मतमदी लेपखिदे हाइरे वारी सानबा अदुदा सु ग्रुप सिंगी माइकेदगे लिसिंग अनि कुनगहुमदोगी मेगी तांग अहुंगी ममांगदगे मखोइना तौरकपा डिमांडा अहोंगबा कया लैबना सुगी ग्राउंड रूल अमुखना सेमदोक सेमजिन तौनिंगबगी अपांबा थमलखि हाइरे निंगसिंग बयाई सु एग्रीमेंट मखाताना सांगदोक्तनबा बीजेपी मणिपुर की स्पोक्सपर्सन टी माइकल लमजाथंग हाउकिपना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहदा आई बचेरोल पीदुना तक्सिनख्रबने इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लैरिबा अयांगपल्ली रोड की फिबम फत्तबना मियामदा खुदोंग चादबा कया थोले लंबी असी अथुबा मतमदा सेमजिनबा लंबी की नागयत लैरिबा मियोइसिंगना पामनरी हिरमसिदा पाउदा मामा अना हौजी लेजरीब मफम इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा अयांगपल्ली रोड अना खंगनबा यामना मरुओइबा अदुगुंबा लंबी अदुगी सरुक अमदनी लंबी असिग अवांग पांगना चतखरगदी अकोई पोरोंपाट अमसुंग खुराइना सिंगबा तोंगान तोंगान मफमसिंग ताखिगनी अदुगा मखा पांगना चलगना कोंगमना सिंगबा तोंगान तोंगान मफमसिंग ताखिगदबा यामना मरुओइबा अदुगुंबा लंबी अमने हाइरिबा लंबी असि याना मरुओइबा लंबी ओइबा तारगसु नोंग खजितंग सुबगा इसिंग हेता थुमबा लेखोम थोकपा अदु नुंसा सारगन उफुल का हेन हौबा अदुगुंबा मणिपुर की लंबी सिंगे मनुंगदा वांखै अयांगपल्ली रोड सिसु अमा ओइरा हाइबदा हाइमनबा थोकलॉय असिगुंबा यामना फिबम साद्रबा लंबी असि हौखेबा इसिंग इसाउगी ममांगदगी हौना फिबम फतना लाखरबा मतुंगदा इसिंग इसाउ हंदक थोकेबा सिना अमुका हेना लंबी असि फियम सोकिनबगी फियमदु उरी असिगुंबा यामना फिबम फत्रबा लंबी असिदा तोंगान तोंगान मखलगी थबक थरमसिंग चनरिबा अखोय अना अयेक अथु अगाय धर्म कर्मा अमसुंग स्कूल कॉलेज अमसुंग ऑफिसर सिंगबा तोंगान तोंगान बा मसिंग खंगना चलिबा अदुगुंबा याना मरुओइबा अयांगपल्ली रोडनी अदुबा हारिबा लंबी असे फियम फतबा नमर ओरकांदा मियोय क्या अशोकपन यावबुता नतना मफम असिदा लैरिबा नागयत लैरिबा मियोयसिंगदा लंबी असे फतबा नमर ओरकांदा मखल क्या खुदोंग चादबसिंग मायोकनरे हाइबना सिंग वाफम क्या ISTV न्यूज़ ता फोंदोरकले कोंगबदगिना अयांगपल्ली रोड तो पोरम बाताबा रोडसे यातिना फिबम चादे लंबेनसे मी सोकपा पनबा क्या यावनारे नोंग चुरगना इसिंग थुमबा नोंग खांगना इफुनना मबान लेब मीसिंगसे लेब ngamdre adagi soroksisu mina angakpada saleba khoi silambense hospital road koibani mapan thokpa ngamde kaigona imungga sina ipun maktam toina mataktagi makhadagi ipun sina bang 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 haudana sibu kari no habanida hana desi hauna kaidana leibani aduga mu ising chawo thumjalakpaduda amu hena su hena lambiji am khudong chadre kongko sisu gari thobasingna khangdabanina sokpa khotpa tuba kaya amasu yaure akoi lambense akoina chatpa matamda haitare yamna khudong thiraba adagi अखोगी इसिंग इचाउजे सिजु ngha लेतना थोकपा इरम खोंगलम फजना सेमदबना मरम ओइदना अखोइना हाइजरिबेसे ताबीरा तारगदी इरम खोंगलम नाला फजना सेमबियु अदुगा प्रजा मयाम जे यामना वाबा याम तारेबा मरु ओइना जेनिम्स द लाखपा अनाबा कैका पुरकपा मतमदा सु जकिंग मयामसिना अहोबा मयामसिना गाड़ी से ताक ताक सुबदा अनाबा असोनबो ओरगदी सिबबो जाना लैरिनी उफुन वाइफुन मयामसिना अक्षरो मपानदा लैबा अखोइसिदी एजमा भो लाकादोरे कोइ लोखुबदा अखोइ थबाक से खे लाउरेबा नोंग खितंग ताकपदा कोंकुट सिंगसिदा इसिंग तुंगनी अदै मिंगोंदा कापसलनी लंबी चलिबा मिसिंग
ꯁꯤꯡꯅ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯊꯣꯛꯄꯅ ꯀꯣꯡꯒꯥꯏ ꯑꯃ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯟꯅ ꯊꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯈꯣꯡꯅ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯀꯥꯞꯁꯜꯂꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯋꯥꯅꯔꯕꯅꯤ 소롱내나 시부가이노 셈지 셈비데 연주 연비데 셈만 맹칼레 레바 카라 합살라가 이푼 바이푼 가서 이푼도 방방방방 카라 면살라바가 노해주 바 고마 좀 사그라니 아도 시부 소록 셈이라바 아도나 아투바 마담다 거기 람벤제 투나 셈비다바 야데 가이고마 셈다바 따라디 이사발라마디 콜카타나가 거기 매 람벤 팅베기 타박 자타라가니 거기 버자 거기 양 와레 아도나 드렌지 파자나 나카나 칸주 셈비로 람비세 야리게 카라 투나 셈비나바 거기 사이데 레이버 프라자시제 양 와레 아도나 카라 투나 좀 셈비 असुमना चाखोटपा नुंगाइबा लमदम अमा ओइबदा अफबा लंबी हाइबसी यामना मरु ओइ अदुबु असिगुम्बा फिजम सोलबा मणिपुरी लंबी सिंग असिदा तंगाइ फदना चलिबा मियाम सिंगी मरक्ता कनागुम्बा सिंग एक्सीडेंट थोक्तुना असोगपन अमसुंग असिना यावरपदा चलुरिबा मियो सिंग अदुगे मराल ओइगदोरिब्रा नत्रगना लंबी असि सेंबिद्रिबा ऑथोरिटी सिंग अदुगे मराल ओइगदोरिब्रा हाइबसी असबो वहंग अमा ओइरि लोइनना असिगुम फटबा लंबी सिंग असि अथुबा मतमदा सेमनिमगी अपाम्बा मियो क्यान आईएसटीवी न्यूज़ ता फोंगदोरक्ली आईएसटीवी पाउगी दमक एस संजय लोइनना पाउदम जरिबा वाहिमों कुमारजीत आईएसटीवी न्यूज़ अयांगपल्ली रोड इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैंपायर सोमाशेखरना मयांग इम्फाल प्रभावती कॉलेज खोंगचता डीसी मफम अदुदा लाखिदबदा मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की एजुकेटिव चेयरमैन जस्टिस ए बिमोल साउख्रे रिलीफ कैंप लेबा लेतब थीदना आईडीपी सिंगी चाकथुंग चपचाना पिफम थोई हाइना महाकना मखा ताना सुफोंगदोखी वाफम सिंगसी ngasi नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की मीटिंग मखादा MASLSA na sinduna relief camp singda chatharakpa legal aid awareness campaign gi sharuk ama oina mayang Impal Prabhavati College da hangliba relief camp ta chathakiba tengbang polam yenthokpa gi thorom da phongdokhibane mahana makha taraduna laingak na piri ba chakthung khara asina imung manung puba konadabana senthok thiba chatpa haiba sidi hauna sani camp asida leite haiduna chakthung pidabagi thawong laibak thibane थवंग असिमा खक्चिन लवे हिरम असिगी मतंगदा गवर्नर द वाफम पुखतुना थांगै सेंगना इरांग असिना मयुम मकै थादोक्तुना लांजेनरिबा मियोय सिंगी चाकथोंग मपुंग फाना फंगनबा होनगनी हाइके आईडीपी सिंगी फिबम यंगसिनबा लागलम खिबा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याउना मणिपुर दा लागलम खिबा सीनियर जज मंगागी खोंगचतना रिलीफ कैंप सिंगदा लीगल एड प्रोग्राम चथनबा NASLSA na thadarakpa senphamna ngasi phawbada MASLSA na sinduna tongan pa relief camp singda tengbangduna lakli nakalamaromda khongchet aduda Manipur High Court ki Chief Justice Campaya Somasekhar na Constitution ki matung ina laibak asigi mipung khudimak jab manaba hak phanghale irang asigi chaitheng nangliba IDP singi achumba wayal sungsoi soidana phangani mipung khudimak jab manaba miteng de yengduna chawkhat lambi da pukhatnaba High Court ki maikei da ki chapchana lepli phongdokhi in various fields, in various service. No man is above the law. No man is undermine the law. All are equal. By the side of this, I hope and trust justice it should reach to each one of you who are present in this podium. This much I have to be saying. I have to be assuring that the constitutional protection is always to be there. Chandigarh da laiba college amasung university da tamningba Manipur gi mahairoi singe anishuba phase ki counseling pangthoklagani haire Manipur Students Association Chandigarh gi publicity secretary Maisnam Victoria ki cherol aduna academic session lising ani kungamanga kungatarukta Chandigarh da laiba college amasung university da undergraduate amade postgraduate course tamningba singe anishuba phase ki counseling session thasi ki kungani thoida DM University campus ta pangthokani Counseling asina universities amasung affiliated college sing the lairiba admission process eligibility criteria lairiba course amasung campus life khangalaga Manipur gi mahairoi singda quality education piba ngamnaba lokat pakhongthang amane ahanba phase ki counseling da yaukidaba singsu piriba khudong chaba sing loba yagane Chandigarh da mahi tamliba Manipur Students Association Chandigarh gi mute singsu mateng pangnaba session asida saruk yagani haina jerol asna makhatari
Hauji paugi marthana tembe bre matang lominasi. Nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudak ta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup. Hi friends, adom na gari thau hapam matam dadi afaba thau hamna bone. Adom gi khwaidagi maru ariba liver gi damukta di kari section thorang lo birib. Novochem health care gi original lipsa 5G na adom gi liver buson badagi ngak thol. Liver gi mapangang kangkalan badana tana hakchang pumba gi energy hengalali chaba tumali acidity hantan. Sizinabiyo original lipsa 5G. Novochem Healthcare na sajaba original lipsep 5G ahum lawbada coffee cup ama free da hapchari. Handaki lakadoriba NEET exam 2025-26 Red Mind Institute kasamba thiam na kai manung daleba coaching center asida mamangi jahi ke ada NEET ki qualified pereba satra kya puthokaba ojasin subject sing adudi physics chemistry biology amadi maths ni CBSE amadi council class 11 amadi GRP class Class starting from 23rd June. Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngaktokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule. Jolip 100% natural syrup and capsule. Comet has done it again in NEET UG 2025. A regular student of Comet scoring 579 out of 720. NEET UG 2025 ki All India rank 3706 state ki oina state topper oiba ngamjaki Comet ki oja sing na handaki NEET ki preparation tawda yamna help tawbiki oja sing yamna friendly oi wari sanawa khotpa yamna ngai question hangba chatba khotba da kem panba lei tawdo Comet se adum Manipur ki oina laiba institute myam sidai top pe mock test series na ingona help yam tawgi chapter ama pare chapter dugi khangdaba kari da leiri aduga karam na kawgre aduga karam na focus area no aibu aduga ts dagi maroina khangma oja sing na piriba kanau sing lahu nawa future experience sing na recommend tawni Comet, where excelling is the way of life. Enroll today, shine tomorrow. I handle 2025 ki state topper oina tawa ngamjare sida aina mesida tamba kansida mesi goja singina ibo yamna help tawbiki nichi ki mutang na nichi kari no aji khanganba aduga nichi magi exam si kawaina thagda ke magi technique kari kara leiba sing aduga ma khangdaba sing takpiba sina singda mesina help yam taw NEET की experience होइबा आई ब्रदर सिस्टर सिंगा हजनी मोंदी मिसिदा लेबा फैसिलिटी सिंग मिसि की टॉप मागी मगन सिंग से उनतन सी की क्लास दे यावगा दोबी हो हना हजर होला तो होगा ना कोई मुलाई Admission open. Rich College, Rich Roof Building, Maitram, Imphal, BA 2025-2026. Aikoina pizariba courses singdi English Education, Sociology, Psychology, amadi Political Science ni. Program asibu enroll tauba ahanba student tarada free admission gi khudongchaba pizari. Interested oiba student amadi parents singna makhada pizariba number natraga college ki working hours da lakpiba yagani 9233287833. Braki matungda mukana taram nukchari makhataba pauda motorcycle huran bagi chingnaba amaga mari lenana paubitek maya lekai dagi chesam Abdul Qadir hatkiba thawong aina thinkraba KCP na kanayaning da phongdorkli lob asige Information and Public Relations Secretary and Punsiba Maitei gi cherol amada thawdo asiga mari lenana Kanglup ki irang sagatna bkhonari besing lob na yaning da phongdokli Kanglup ki irang thoanna ba sinba thawong khudingmakta lob na tumina leiroi ban blockade na chingba chathabagi mayokta lamdam asigi miyamna leminanaba appeal tawri All Bishnupur District Working Journalists Union ki member singda Peace Committee Kanglaipak Manipur Special 50 ki maikai dagi
press thaba t-shirt amamam khudol tambirakpagidamak union asina nungaiba phongtokli Mongsangai Oles Home Linkat Kibagi Taraga Mangarak Suba Foundation Day Tauram Pangtokre. All Manipur Senior Citizens Welfare Association Mongsangai Makalekai na Sindura Pangtok Patauram Aduda Babina Healthcare and Hospitality Private Limited ki Managing Director Dr. T.S. All Manipur Senior Citizens Welfare Association Mongsangai ki President Retired IS Kunjabihari Amadi Home Sigi Award Apakaya the Mateng Pangliba Dr. Ibem Pishakna Chingbana Saruk Yaduna Laikidraba Home Sigi founder members Singi Poto the Lai Shukatuna Ikai Kumnaba Utpa Amade Ujara Kaya Tapana Mapung Oibatoram Oike. Babina Healthcare and Hospitality Private Limited ki Managing Director Dr. T.H. Dabalina Angang Oiringai Amade Ahal Oirakpa Matam Haibasi Ningtina Yangshin Biba Matam Oi Adubu Tangai Padana Hairiba Tankak Sing Asida Yangshin Bina Balaitrabadi Children Home Amade All As Home the Laiba Matau Tara E Maram Aduna Manipur the Ladiba Children Home Amade All As Home Singnasu Mongsangai All As Home Gumna Luna Nana Ningtina Chalai Biba Matau Tai Haike Aina hygienic basi makata na home to biri bising nasu atopa sources tagi support lawraga sigi level se loin pokolak na ba khoi honabam thokprai nai khanjai hona na baso khoi mayam dai appeal to jani Singzamai Chingamakha Yanglem Laikai Nambul Mapal Dalaiba Jingamakha Nambul Mapal Development Committee gi Tare Suba Foundation Degi Thoram Pangthokre Jingamakha Yanglem Laikai Dalaiba Agro Market Set the Pangthok Pathoram Aduda MLA Yumnam Khemchan Yauna Mioi Kyan Sarukyake Tharonga Mari Lainana Committee Asibu Chaukat na bahona bada chobo thodang loramba committee asige layo kraba member ahungi maphamda laisu katpagaloina na minute amatumina leptuna ikai khumna basu utke handak ta pangthoki ba class 10 amadi 12 exam amade CBSE na loba class 12 exam da laikai asigi oina mark wang na phangduna chauna mai paklaklaba maheroi ahumda certificate amadi case award piduna pungning thogatke Thaurongga Mari Lainana Caretaker Councillor Ward number 16 Thauchom Elizana Laikai Asigi Chauka Thorangi Thabak Khudingmakta Mahaki Angamba Thodang Logani Haike MLA Yumnam Khemchana Singjamai Yumnam Lekaidagi Hairangoi Thong Phaubagi Nambul Mapalgi Lambi Asida Koilas Thadaba Lambi Leitre Nambul Mapalgi meter Chani Rongi Lambi gi Phibam Phatana Leiriba Asisu Athuba Matamda Semjilagani Singjamai constituency gi Mafam Kharada Miyamna Phatta Haudi Langthoktuna Mosin Naba Hotnariba Asisu Miyam Punna Hotna Minaraga Lu Nanba constituency ama Oinaba Hotna Minasi Haiki Singjamai supermarket ki maya sida ringdupila gi mupi ma sari sigi mamangsi pattaba hundopa moirame laikai club ka wari sarakanda CCTV ma khijale CCTV si khijalaganda masida amo bank lang topodo rupa lising manga fine club da loguyo wala police ka club ka ani mak sangbadagi mi ahum mari rupa lising manga fine lor kanda hundopa phagiduna asigi mafamsi adom hundopa kaunagre tagi lamba man nan baisi sarkari natraga municipality gi Labour source of that Yaroi, the Swaisida, Jingamaka, Namulapal, Development Committee. As over Togama Lori said, I could encourage home to a Sama, a tool of the Kavana Shepsigi, I what is again? Kurai Lamlong the Leba, Ipai Bungo Putiba, Masano, Imai Bema, Tambal Angangbi, Imai Bema, Nongmai Lema, Mapari Ibungo, Nawa Kori Pab Amadi, Mamau Ibema, Janning Lemagi, Nona Sagada Basanglengi, Urep Yung Tamba Amade, Saba Loeraba, Laikonong, Kurai Esigi MLA, Lesangtem, Susindrona, Miam the Sinacre, Tauronga Marilena, MLA Susildrona, Matam Kuina, Kumja Harau Raktabana, Maram Oiraga, Nashidagi Horaga Numit Mangani, Kumja Harau Bagi Toram Pangtokadabana Maram Oiduna, Nauna Saba Laikonung Amade, Sabati Horaga, Urep Uyung Tamba Yadana Laklaba, Lining Tau, Lairembi Mangagi Sangren, Urep Uyung Tambani, Nasidagi Horaga Pangtokadoriba, Kumja Harau Bada, Lamket Lamhaidana, Kana China the Batoram Ama Oinana Bakona Minasi Haiki. Laindo Putiba, like Harauba, Sidadi, Koigi, Lying some VI, Natagan Lai, Tawal to Viriba, Ichin Nausina, Madumba, like
हाइब तारे लाइन यादबा कोई चटनबीन यादबसिंग तौबीगनो मदुदना कोई पुंसी तेनबा अदुगा मरुम पांगसिंग काइनबो थोई अदुना हंदक्ति मसी तौबीगनो ना आई मीडिया खुथांदसु आई आदिम जाति हॉस्टल लेबा तोंगान तोंगान बा डिस्ट्रिक्ट की महिरोई सिंगना ट्राइबल कम्युनिटी सिंगी वेलफेयर स्कीम अमदी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिंगी लैरिबा याइफा थौरांग सिंग मिचम मियाम द खंगननबा अवेयरनेस अमदी बेनिफिट सिचुएशन कैंप की थौराम धरती आबा जान भागीदारी अभियान सौगतनबा वासक लौमिनख्रे इम्फाल की ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की कॉन्फ्रेंस हॉल पांगथोखिबा थौराम अदुदा तोंगान तोंगानबा डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी लाकलगा मही तमलिबा महिरोई कयाना सरुक याखे थौराम अदुदा सरुक याखिबा महिरोई सिंगना इंडिया गवर्नमेंट के तोंगान तोंगानबा मिनिस्ट्री सिंगना पाइखतलिबा याइफा थौरांग सिंग ट्राइबल ताबा लमदा खंगहनबा जनजातीय गौरव वर्ष की मखादा थाखाई अमा चुपना चथगदबा थौरमदा महिरोई अमा ओइना ट्राइबल एरिया सिंग एसेंशियल सर्विस अमदी बेनिफिट सिंग फंगहनबा थौदांग लौबा लेंगांगना पीबा खुदोंग चाबा सिंग फंगफंग थोकलबसु फंगबा ngamdana लेरिबा सिंगदा फंगहनबदा मतिंग पांगबा लेंगा की याइफा थौरांग सिंग मियामदा फंगहनबा खोनरिबा कम्युनिटी लीडर नहा सिंगी ग्रुप मियामगी मिहुट अमदे CSO सिंगदा सौगत पाहाइबे यावना तोंगान तोंगान बा थबक थौरम सिंग पांगथोकनबा वासक लौकी वांगू तंफा लाइरेंबी मुंगना एसोसिएशन वांगू की अथुबा मिफम अमंगसी पांगथोक्तुना मुंगना एसोसिएशन असिगे अचौबा थौदांग कया लौरंबदा नतना एसोसिएशन असिगे फाउंडर मेंबर्स ओइरंबा हौजिकना एडवाइजर की थौ पुरंबा अमोम मंगलेंबा मैतै जत्रा वांगू लाइफम अवांग लेकाइदा लेबना इखंग खंगौदना मनुंग मतम चादना मसागी अनाबा अमदगी चलिबा थासिगी तरागा निथोइदा लेखिदबदा अवाबा फोंख्रे हौजिक सानबगी पावमुक लौबिसी ngasi sanabagi pauda punsiai badminton training center na haukiba lising ani kunga humdoige me ahumdagi hauzik pawba leptana thokliba kangluki irangda awaba tarba mioi singi mateng pangduna lakpagi saruk ama oina chahi asigi me kunga humdoida makhatana akanba nong na maram oiduna ijawgi awaba nanglaba singi kurai hekuru makongta hangliba relief camp amade akoibada leiriba yum singda thaknanaba ising amadi selgi mateng pangkhre बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की मीटिंग मखादा थासी तांग तरागा निपान दगी कुनगा निपान फावबदा साई MBA रोहतक हरियाणा दा पांगथोकदबा तरुक सुबा जूनियर बॉयज नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप दा सरुक यारुनबा मणिपुर एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन की नुपा मचा बॉक्सर तरागा निथोय अमदे ऑफिशियल अनी खनख्रे वाई प्रियो कुमार अमदे ज्ञानेंद्र शर्मा मणिपुर टीम की कोच ओइना लुचिंगनी मणिपुर स्टेट कबड्डी एसोसिएशन की मीटिंग मखादा मथंग था जुलाई कुनगा तरुक की कुनगा मापन फावबा खोंगामपाट मयाई लेकाई यूथ पायोनियर क्लब खोंगामपाट मयाई लेकाई लेरक्ता हुम्बुद्रा निथोय सुबा सीनियर मैन मणिपुर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप पांगथोकलगनी सरुक यागदबा टीम सिंगी एंट्री फी लुपा चमंगानी सानरोय सिंगी ओइना केजी 35 ओइगदबनी एंट्री फी पिसिनबगी अरोइबा जुलाई की तांग कुन अमदे फिक्चर ड्रोना जुलाई तांग कुनगा माथोइदा पांगथोकनी हाइना एसोसिएशन असिगी सेक्रेटरी ना थादोरपा चेरोल अमन खंगलक्वी हौजिल लोइसलकपदा मरोइबा पाव अमुकना पिजरी कुनगा मरीरक सुबा द ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे थौराम केक्रू पात पांगथोकरे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नत्रगा होमलैंड की वाफम असिदी ओइरोइदबनी हाना ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की चेयरमैन नंदो लुवांग ना हाइक्रे LPG बुलेट की ड्राइवर मणिपुर पुलिस कमांडो नि चिंगनब सिंग फुरंबबु यानिंगदब फोंदोक्तुना ड्राइवर सिंग स्टीयरिंग थादोखरे अमदे मणिपुर अनौब कोविड केस अहुम थेंगनबगा लोइनाना अपुनब केस 38 सुख्रे नसी गोइनदे ISTV ने पिजब पाव मतंग से लोजरे नि ताबियब सिंबो मुकाना